Graditeljska škola Čakovec je škola sa dugogodišnjom tradicijom u kojoj se svake godine upisuje oko 700 učenika. No jednoga dana dogodilo se nešto što će zauvijek promijeniti povijest ove škole. Katastrofe se ne događaju slučajno. One se sastoje od niza nesretnih događaja i zato ćemo ih sve istražiti kako bismo razotkrili sve sekunde do katastrofe. Europa, Hrvatska, Čakovec. Profesor Mirko svaki dan na vrijeme dolazi u školu. Radi ovdje tek 2 tjedna jer je na prijašnjem poslu zbog svoje nesposobnosti dobio otkaz i zato mu je jedina šansa bila zaposliti se u prosvjeti. Veoma je zadovoljan svojim novim poslom i ni pod koju cijenu ga ne želi izgubiti. Ja sam sretan da radim, meni je posao sve. Volim raditi s djecom. Radio bi cijeli dan ako treba. Žena mi doma prigovara non stop i ovo mi je rješenje s kojim ubijem 2 muhe. Sedam i 20. Profesor uvijek urani na sat nekoliko sekundi i zato ga učenici svakim danom sve više mrze, ali to ne pokazuju jer je profesor Mirko veoma strog. Toga dana je držao nastavu kao i svakog drugog dana i ništa se neobično nije događalo. 8:06. Učenik Ivan zapaža neke nepravilnosti kod trajanja njegova sata. Naime, prošla je već 1 minuta otkako je trebalo zvoniti za kraj sata, pa ipak boji se suprotstaviti profesoru jer već ima 46 neopravdanih i ako dobije još jedan, bit će izbačen iz škole. Tog dana nisam mogao ni sumnjati da se bi to dogodilo. Krenuo sam kako i svaki normalni dan u školu, kad dogodilo mi se najgorše u životu što mi se moglo dogoditi. Učenik Ivan jednostavno mora izaći na odmor jer još ništa nije jeo, a i ne može si priuštiti da ne ode na zasluženi odmor od još jednog dosadnog sata fizike. Veoma je gladan, no ipak je smogao hrabrosti i pitao profesora zašto još nije zvonilo. Profesor Mirko je ljut jer ga učenik prekida u nastavi i zato ga tjera van sa sata i kaže mu da se vrate prije nego zvoni i ne znajući da je upravo pokrenuo uzrok cijele katastrofe. Profesor Mirko predaje dalje ne znajući u kakvoj se situaciji nalaze. Učenik Ivan otišao se malo osvježiti kako bi ostao hladne glave. Istovremeno u učionici se sasvim normalno odvija nastava i nitko ne zna da su zapravo zarobljeni. Sada smo u mogućnosti rekonstruirati cijelu katastrofu do najsitnijih detalja. Ostanite s nama dok ne otkrijemo posljednje sekunde do katastrofe. 16:00. Prošlo je gotovo 9 sati otkako nije zvonilo. Što je još gore, vrata su zaglavljena i zato se ne mogu otvoriti, ali to nitko ne zna osim učenika Ivana. On se svim silama trudi vratiti se na sat jer bi mogao dobiti neopravdani sat ako se ne vrati na vrijeme i biti izbačen iz škole. Najgadnije mi je bilo kad sam izašao iz učionice dok me profesor sterao, nisam znao što napravi, jednostavno morao sam se vratiti unutra. Jer to mi je 46 neopravdani i ako mama sazna, dobit ću zmijučenikom po glavi kao i prošli put. Učenik Franjo ima problema sa disanjem i njegov organizam prvi registrira manjak kisika. Ako ne dobije kisik na vrijeme, mogao bi se ugušiti ili slomiti lijevo koljeno. Zato moli profesora da otvori prozor kako bi došao svježi zrak. Pa ipak profesor Mirko diplomirani je inženjer fizike i zna da će se otvaranjem prozora povećati koeficijent prolaznosti hladnog zraka izvana, što može dovesti do toga da temperatura padne na prohladnih 21 stupanj i time bi se povećala potrošnja toplinske energije kojom se zagrijava učionica, što bi rezultiralo velikim izdacima za školu, budući da je plin ove godine poskupio čak 30%. Zato mu to jednostavno ne može dopustiti, ne znajući da dovodi u opasnost život njega kao i svih ostalih učenika.
Istovremeno učenik Ivan gubi živce i odlučuje da će upotrijebiti silu kako bi ušao na sat. Nabija po vratima u nadi da će netko čuti njegov vapaj za pomoć. Na svu sreću plan mu je uspio i profesor je čuo strane zvukove izvana, išao provjeriti o čemu se radi, te napokon shvaćao u kakvoj se teškoj situaciji nalazi. U istragu cijele katastrofe došao je i bosanski istražitelj Đurko Strojovođa, koji je razriješio brojne katastrofe diljem naše planete. Nije svaka tragedija samo tragedija. Ima i dobrih strana. Pazi, moglo se sve ovo podaviti. Ali evo vidiš sreće. Proučili mi bolan. Stara stolarija, 30 godina, razumiješ? Stavilo je gore prije nego što je Tito umro, razumiješ? Ali šta, puna rupa, prhnuta, rastepena. Pa prolazio svjež zrak, bolan, ljudi ga dobili da ga nije bilo, podavili bi se oni kaštakori. Baci duvan. Prije samo nekoliko godina zvoninem su upravljali sami učenici, ali su uvijek zvonili prerano pa je ministarstvo zapalo u velike dugove zbog neiskorištenih sekundi nastave. Zato je uveden novi elektronski sustav zvonjenja koji zvoni točno u sekundu, ali je ovoga puta očito zakazao. Što ti ta tehnologija nešto unutra, oni cvrčak što ga ima taj u glavi, tamo razumiješ, oni čips. Ošlo, razumiješ? Slabo je duvan iz šverca, ništa ne valja. Bac duvan. Isto tako, pomnom analizom Brave utvrđene su neke nepravilnosti kod njenog mehaničkog sustava, a utvrđeno je i samo porijeklo Brave. Sad znaš, što valja, što ne valja, to ti isto relativan pojam. Evo čovjek bi rekao brava, čemu služi brava? Brava služi tome da nešto zabravi. A čovječe, mora ona i raditi da otvori, razumiješ? I evo, bravo, hajde brava napravila svoje jer zatvorila, razumiješ? To donacija bila od županije, smilovali se na te prozore i to pa rekli pa evo vam brava ako već nemate prozore. I zaključala se. Bac duvan. U nadi da izađu van, profesor je rekao da mu donose čvrste predmete kako bi pokušali otvoriti vrata jer je korištenje mobitela kojima bi mogli pozvati u pomoć strogo zabranjeno. Pred 2 godine vidjela sam crnu mačku i odmah sam znala da to neće dobro proći. Kad su mu donijeli čvrsti jogurt, profesor je zaključio da zavaravaju sami sebe. Zato poduzima riskantan ali hrabar potez. Riskirat će budžet škole i otvoriti prozor kako bi mogli izaći. Ideja se činila odličnom dok nije izašao van i vidio da se nalaze previsoko i da je preopasno izlaziti s te visine jer bi netko mogao uganiti gnježan ili dobiti karcinom jetre. Bilo je strašno. Zadnje sekunde su bile najgore. Odmah je dobio ideju za plan B. Upotrijebit će svoje vatreno oružje koje koristi za samoobranu otkad radi u školi i jednostavno razbiti Bravu. Na svu sreću to je i uspio, ali učenik Ivan mora biti kažnjen. Bio je kažnjen neopravdanim satom zbog ometanja nastave i izbačen je iz škole. Učenik Ivan osjetio je na svojoj koži posljedice ljudske pogreške. Kako se takve stvari ne bi ponavljale, zvonjenjem ponovo upravljaju učenici. Dozvoljeno je korištenje mobitela za vrijeme nastave i donošenje bilo kakvog oružja.